Manastir Lelić se nalazi u selu Lelić, oko 11 km jugozapadno od Valjeva. Sagrađen je 1929. godine kao izraz duhovnog i narodnog preporoda između dva svetska rata. Građen je u srpsko-vizantijskom stilu. Poseban značaj ovog manastira leži u tome što je to zadužbina vladike Nikolaja Velimirovića, jednog od najuglednijih srpskih teologa i duhovnika 20. veka. Mošti vladike Nikolaja su se prvo nalazile u manastiru Svetog Save u Libertvilu u Ilinoisu, a 12. maja 1992. godine su prenete i položene u Lelićku crkvu. U porti manastira nalazi se kapela koju je takođe podigao vladika Nikolaj, ostavljajući još jedno trajno svedočanstvo svog stvaralačkog i duhovnog rada. Pored toga, u krugu manastira je 1991. godine otvoren muzej posvećen episkopu Nikolaju, u kome se čuvaju njegove lične stvari, rukopisi i predmeti od kulturno-istorijskog značaja. Danas manastir, osim što je duhovno središte, živi i kroz umetničko stvaralaštvo. U njemu je aktivna ikonopisačka i duborezačka radionica u kojoj se stvaraju dela koja neguju pravoslavnu tradiciju i obogaćuju kulturnu baštinu. Time Lelić postaje ne samo mesto molitve, već i centar očuvanja i razvoja umetničkog izraza i pravoslavne duhovnosti. Mirno i prirodno okruženje manastira privlači kako vernike, tako i turiste željne spokoja i tišine. Briga o manastiru poverena je muškom monaštvu eparhije Valjevske. Posetioci ovde imaju priliku da prisustvuju bogosluženjima, da obiđu muzej i radionice, ali i da u tišini manastirskog dvorišta pronađu duhovnu snagu i mir.